Što se smiješ, Buna? Vidi, propasem. Ne možeš propast, govorim ti šta se desilo ovdje, znam, bio sam tu. Rune neke... To si ga naučila da oblači. Ali ne. Je. Ne znam, nisam ga ja naučila. Mati ga njegova naučila. I have fish. Heart. Oh. Mene ona samo iznenadi, goferu. Ko bol? Pa evo moja djece. Što ćete iznenaditi pa čitavo vrijeme samo ti zaboraviš pa ne znaš? Ma šta pre, evo opet više. Pa mama čitavo vrijeme se govori u nedelju ide kući. Nije nikad rekla predavno, ne muči. Pa prije nego što će doći vamo. 8 dana kako sam došla danas. Je, prije nego što će doći vamo nam je rekla da se... Makar još jedan vik, makar. Mama da može... Ja 2 appointmenta već odbrkala, ljudi trebali žene Sad ja govorim da može ostati, ona bi ostala. Ima obaveza svojima, ima doktora, ima milion stvari. Jesam, kažem. I ovo ovdje što je propalo, to je kad su kopali ovaj kabor ovdje, onda je ovdje propalo ovo između, vidi. Vidi, propasem. Ne možeš propast, govorim ti šta se desilo ovdje, znam, bio sam tu. Upropastili su jedan kas. Ja sam ovo došla. Zima danas. Mama mora ići. Jesam ti snimila? Tek sam krenula. Sad je tu knjiga. Tu zajedno. Velje za nas Lady. Ja je lijep šop. Svega je se lijep servis. Evo. Tepihe neke prodaje, vidi, komplet za dnevni boravak s jastucima, sve 190 dana. Ovo. Ja. Ste lijep. Eto i tu vidi. Eto nam. Servis. Ne znam. A? Je. Hoće li to biti jako svjetlo tu? Hoće. Našao nam je tamo. No, što mama je snašla. Lijepe. Idem ne može pokušati. Ne uzmeš? Ja. Vidje da ubacim. 3. Može i dati. Ima poštu. Zada mi čovjek. Toilet. Ako je dobar čovjek. Super.
Malo takvi lijepi haljenice. Da vidim, jesi li šta našao? Šta je to? Kako će mi neko ustaš sa našom knjiga ljudi i mjesta iz prošlosti. Razne stvari. Kelts, stari Egipćan, ljudi Afrike, Aleksandrija, Egipat, sinagoge, život u zemlji mlijeka i meda. Živenje islama. Interesantna knjiga. Jako interesantna knjiga. Nije nam nešto slično, pa vidimo za našu vidjeti. Super. Ja, vidjela sam. Jeftino. Ma nešto slabo vala. Nice, lijepa. Imaš ovdje odmah i mantije. Evo, ljudi mantije su tako. Mogu da pomognem. Dakle, imaš sve cipele i mantile i haljinu imaš istu sve. Je ta ista, jeste? Isto sve. Lijepa, lijepa. Ja. A to su oni svi što prodaju malo veće sajze. Ovi ljudi što ovaj granicu razvijeva, on gore. Eno, mi se sviđa. Ovo će ne sviha volet da, jedna će ponašati. Ovo je to, možeš vidjeti. Nemamo da uzimati, ima papuča, haljina, svega, uzimate ga. Jedino ti nosak, papuč nosak. Ima čak da uzimati. Nema. Kako uzimati? Nakon je mogu nositi, ja to oči. Lijepa bluza da gre rukava.
Da vidim, Hanja, šta si našao? Šta bi zabrala mambo? Ne znam, imao mambo tamo to je drugo. Mambo inače australijski, da. Ma je. Lijepa je boja. Interesantan, ne? E? Ovo je možda u velika zabrala. Stavi to sve oko vrata da vidimo. Malo se vidi ne. Zabrala, možda je velika zabrala. Izgleda ako da ti može. Dijetu uzima. Znam da uzimaš dijetu. Dijete je malkice manje od tebe. Šta vi kažeš sad? Dobro, nek stavi kažeš, ali super su. Hajmo dalje. Ne to. Ovo su oni... Nećemo te. LGBTQ. Transition još. Ojajajajaj. Ojajajajaj. Šta još imamo? To su ženske stvari ovdje. A ovdje su ženski stvari. Ovo ti je muški ovdje. Evo ovdje. Evo ovdje. Pa je ovo ženski šort, znači. A nije to ženski šorc. Ne znam. Nije to žensko. Trebalo da jeste, on slijede strane dugme. Kakve veze ima dugme? A mislim da nema veze. Tako na tacu čujem. Čuj to. Ja. Ne veze, nećemo reći glavu, nemoj da govorite i koji budete gledani. Sigurno da neće. Bilal inače voli ovako vintage stvari, voli da se preslači. Njemu nije interesantno da kupi novo, on više voli ovako. A svi mi, ja mislim, volimo naći te unikatne neke stvari i neobične. Jer ova radnja, ovo prvi put da smo ovo radili, sam maksimum prošlo radi vas. Subscribe, like i share, obavezno, podijelite. Vidi ovo. Gledam kapice mornarske. Kapetan Cook. Eto ti sav... Da mati prepoznala ovako. Ajde idi vidi. Vidi, eto sav si dlakav nešto od neke, vidi ti majice. Gdje mati? Ne znam. Ima to? Neće se ništa čuti od muzike. Gdje mama? Ne znam, vidi tamo, tamo. Nećemo iskupiti ulaz. Evo je na kasi. Na kasi snimam, ne možeš dalje. Mislim da je zezne malo da vidim o čemu se poznam. Nema veze, hajmo mi odavde. Smo gotovi? Ako niste gledali onaj video, ima znači serija video snimaka, kreće od bajramskog paketa i ide sve do zadnjeg, posljednjeg obračuna sa obožavateljima. Pogledajte tu seriju, znači mama ne glumi tu da znate, mi glumimo, mama ne glumi, pogledajte, opšta komedija, znači. Ništa, hajmo da platimo, pa hajmo da... Samo me voli. Ne plati. Da platiš. Hajde ubaci nogu u auto i onda povučeš to tamo što visi, kroz vrata se to. Dobro, šta još? Ništa ovdje, samo zatvori taj šup. Resi ga. Zengo ide, uđi mama, hajde. Pa ja sam ti tamo čušni pođi auto. Hajde. Teretanu vidiš, hajde. Sad ideš u teretanu. A ne znam, Bog se ne mogu da ću. Gdje je došla vam? Da ćeš šta? Pa što smo došli? Radnju volam. Kako radi? Pa ovo je radnja. Straho, nemoj da pričaš tako. Ajde, evo je. Ja sam za... Uvedi je. Zašto ti hodaš u popušnicama sada? On neka, Odim, reklam da hodam po. To je moderno, aha, je moderno. Ja, evo ovdje ćete naći i svi se izgledati.
300 miliona napravili i tu. Ajde van da vidimo šta ima. Evo ti tašnije. Evo. Vidiš se. Čekaju, Ti iz nje možeš sve izvaditi lako. Nije duboka. mogu početi malo vidimo. je slatka. Oni nosaju male kašice, ali Lijepa stvarno. Šta se obuku opet naš? Što si ga naučila da oblači? Haljine. Je. Ne znam, nisam ga ja naučila. Mati ga njegova naučila. Evo ti udaj sam krenuo za drugog džempera. Ajde kupi mama džemper. Nemoj me Vidi kakav je to. Eto, vidi šta ti je našla. Vadam. Kaubojka, baš si cool. Pravi češi Boga. Ja mislim, nije sigurno. Njegova jaka. Vidi lijepi haljina, vidi. Vidi lijepi haljina, de, širi malo da vidimo. Aha, vidi ovu, širi ovu. Ova, ne znam šta je. A mala neka. Mala haljnica. Ova Helena, prošla, vidi. Ovo je sa Helena. Vidi ove plave. Ovo je pravo damska. Damska, pravo. Ja, ali otvoreno sva. Pa eto, one rade da mi se dođe, da one prate, da ih prije spataju. Gledaj, Tako nekako, jel? Ima lijepi stvari ovdje. Evo ti mama šešira. Mama, ovdje vidiš šešir. kako je to? Šešir. A košim? Šešir. Nije kostim. A ja, ne. No. Vidi. Nije boške, ovo. Ja mi lijepo. Hello, Hello, madam. I am from America. Nice. I have fish. Hot. Oh. Ima mucka, neće nam tjeti. To ti je dugi, dugi gaće majice zajedno. A ja to ne nosim s tim radarima. Nisam ja. Ima tako. Ima svašta ovdje, ali isto radnja velika. Velika radnja, zakućeno, nešto interesantno. Šta ganjaš to?
Moguće. Peliči. Ovdje nije fazon da se uzima zato što se nema. Nego je fazon naći nešto što valja, jel, i uzeti to neko blago. Zato mi volimo ako po ovim radnjama da hodamo, se zezamo. Ovdje stvarno svašta ima. Svega i svačega ima ovdje. Ova jedna mi Kao sad ovdje ima jedna cipala, a druge cipale nema. Tako da ćemo najvjerojatnije iškombinovati dvije različite. Šalim se. Treba pitati tamo na kasi. Treba pitati na kasi. Treba pitati na kasi. Našli smo ovdje ispod ovoga. mogu se obušati. Nice, evo. Ovdje ima puno djece, pa roditelji baš ne vole da se djeca snimaju. Mislim baš puno okolo da hodaju. Nije lijepo. Nije kulturno. Ima i muzike dosta, možemo staviti neku sporednu muziku u pozadini, ne? Gotovo? Suprotna strana. Obuća, ovo je ženska obuća tu. S jedne strane je muška, ovdje ima kauč jedan. Tamo iz nekih 70 i 80 godina. Mama traži. Ima ta tigrasta šema na njemu. Ma ona voli to sve tigrasto. Evo ima i maska ova, vidiš. Maske protiv virusa koji navodno sprečavaju boce, jel? Ima mamo. Šta ima mamo? Vidimo malo šta ima. I televizorčić. Kofere, što primijeti, kofere imamo na sve strane. Ne znam zašto tako se puno tih kofera prodaje u Australiji, valjda smo daleko od svačega. Od svega i svačega. Pa narod mora dosta da putuje. Ano, mami tamo. Opa. Vidim, sam znao gdje je otišla. Šta to sad ganjaš? Deka? Nice. Unicorn. Mama, dok se sviđa češi. Hoćeš? Sviđa sebi. Nisam, nego našla tebe da kupim. Valja? Ne znam gdje me slikate da vidim. Evo ovdje ogledalo. Evo te gledalo ovdje. Naogledaj se. Jel valja? Tigrastu mašničku. Jel valja ili ne valja? Valja. Da ti kupim. A to tako. Ko hljeb. Nije važno pošto ja ću. Ajde. No da je skupa, ne bi ona to tebi kupovala, viš? Ona me sve kupa, ona me kupi. Malo sutra. Dobro sad, jel moraš sad da ne diš? Samo nađem u svači, znam da je ona kupa. Dobro. Neću ni poljubi, ni stine. Dobro. Rođena majka. Rođena, jel da? Valjda je rođena. Šta imamo vamo? Šta je tu? A ima ovdje igračke. Igračke uvijek. Volim da malo ne slom se. Da vam ti ne odleti na ovom. Shit, sad sam se mogu slomiti. Dobro nam pašćeš, slomćeš kuk. Nemoj se zafkavati, pa reći. Igračke uvijek volim da gledam, zato što sam ja dijete, evo, još uvijek u duši. To ste još mogli da primijetiti. Evo da. Imam jedan, ono, gdje su je dva stvornjaka, sam je kopala. Sve sam ti složila, stavila na ono. Eto, jastuka zebra gore, vidi. Čekaj da vidim. Da neko drugi odmah.
Vidi ovo, ja nosam i čekam si dole jedno kasapom. Sjestrić neki. Evo je ogromna radnja kao što vidite. Velika radnja. Neka, ja. Kad je djeca bila mala, pa onda sa njima na njihovim tim YouTube kanalima koje oni imaju, pa smo mi često ovako išli po radnjama. Radnemo im neki budžet $20, onda oni kupuju, pa onda vratimo se kući. Pa onda na eBayu, na Amazonu gledamo pošto je koja igračka bila i vidimo ko je najbolji dio bio, ko je najbolji prošao u kupovini, ko može zaraditi najviše para. Što se vidiš, deku sad? Što si nervozna danas? Znam što sujem desilo, što sujem, ona daje ženi. Vidi ovo, šta je ovo? To je super, mama, to kupi na grupu kad budeš išla obuci, doće ti vampira 300. Sve što imam. 300 će ti vampira doći, oni razni. Ima ovdje što je interesantno. Ima tu što je interesantno. Da su na neki video. To ima dlaka nekih dole. Ne smiješ ti snaha više ne smije da ide nigdje s tobom. Kome je ovo? Što je tu? To je perkica neka, jel? Već ne pekarim te na glavu, evo. I slaži se uz moju kosu, čovječe, vidiš ta boja. Super ti stoji ovo, ako sam svižen do lokobrata. Ja, posjeća me nešto na onu određenu grupu koju ima puno tamo u Brooklynu. Stajemo. Ko sjedi? Sa šeširom sjedi. Šta radi? Ne znam šta radi, ali isto punom kameru. Ne znam da vidiš na. Ne pokaži tamo kamere. Pokaži kamere, možda neko od ljudi vidi. Neko ko gleda, možda vidi nešto što ti vidiš. Trebaš vidjeti ko je ovo što sjedi. Ako poznate ko je u kameru, javite nam u komentarima dole. Ma nema je vrijednije ova na Dunjalu kada je. Nema. Volim se ovako. Ona je Pogledam, ko da smo iz jednih voda. Ja smo snimili. Ona je prava moja. Sva što ja rekao. Vidite, ovo je ceramka dole, gledaj. Ja sam udjela mom mesuru. Hoće li on? Hoće li on? Jedan podaš mesuru, a ovaj drugi ostave ovom svome mezimcu. Haj mi zigla, kaš proći. Čijavamo. Vidiš kakav je. Ježe Bojan! Zdrav ga Denko! A što su lijepe zime? A što uzimaš kad nisu za tvoje oči? Što uzimaš naočare, bolan na pamet bez Pa hoću je. dioptrijom, bolan održi ti oči. Od ovoga ćemo otići. Pa kako neće dioptrija volika? Stavi, da vidim kako stoji. Stavi. Da ga gasi, tako bo. Super, samo i nos. Dobro. Super, ne možeš smijeti, gdje probaj. Probaj,